Zatvorite oči i zamislite prsten ljubičasto bele svetlosti iznad svoje glave. Taj prsten je portal ka božanskoj energiji. Vizualizujte kako se portal otvara, a svetlost ulazi kroz vaše treće oko i širi se po celom telu. Osjetite taj dodir, nežan, ali moćan, kako osvetljava svaki deo vašeg bića. Udahnite duboko vazduh. Sa svakim udahom svetlost ulazi, a sa svakim izdahom izlazi bol, strah i negativnost. Usmerite pažnju na delove tela gdje osjećate napetost ili bol. Zamislite kako svetlost stiže tamo, poput talasa toplote koji donosi mir i obnavlja ćelije. Pozovite svoje kosmičke svetlosne ratnike, zamišljene čuvare isceljenja. Vizualizujte ih kako prolaze kroz vaš krvotok, umnožavaju i jačaju bela krvna zrnca i pronalaze mesta koja treba obnoviti i isceliti. Gde god naiđu na bol ili bolest, zamislite kako svetlosni ratnici svojim blistavim mačevima brišu sve prepreke, vraćajući vitalnost telu. Vidite kako se negativna energija pretvara u svetlost i napušta vaše telo kroz prirodne procese. Osjetite lakoću. Svaka ćelija sada sija zdravljem i snagom. Duboko se zahvalite svom telu na saradnji, svetlosnim ratnicima na pomoći i sebi na veri u proces. Završite ovu meditaciju svesni snage koju imate u sebi. Setite se, svaki put kada oslobodite telo bola i stresa, otvarate prostor za ljubav, radost i zdravlje. Praktikujte ovo svakodnevno, jer vi ste kreator svog isceljenja i svetlost je uvek sa vama, čekajući da je pozovete da vas vodi. Poželite čudo i budite spremni da svedočite čudima. Cijeli video na temu samoisceljenja pogledajte na našem YouTube kanalu.